Weka mindset yako kwamba hilo jambo linawezekana. Hilo jambo mimi nimependa sana Yesu kipindi anazungumza kwenye hiyo Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 33, anawaambia wanafunzi wake, jipeni moyo, yeye Yesu Kristo ameushinda ulimwengu. Je, wewe utashindwa na biashara? Je, wewe utashindwa na huduma? Yesu Kristo ameushinda ulimwengu, ambaye yeye ndo anaishi ndani yetu. Yeye ndo yuko pamoja na sisi. Yeye ndio baba yetu. Yeye ndio Mungu wetu. Ameushinda ulimwengu. Wewe utashindwa na biashara? Wewe utashindwa na huduma? Wewe utashindwa na malezi ya watoto? Wewe utashindwa na dhambi, uzinzi? Wewe utashindwa na umbea, kuacha umbea? Utashindwa? Yeye ameushinda. Sema jipeni moyo, akiwa anamaanisha kabisa kwamba kazi ninayoenda kuifanya ni nyepesi kuliko ile ambayo nimeifanya mimi, kwa sababu yeye alishinda na sisi tutashinda, kwa sababu yeye alifanikiwa na sisi tutafanikiwa, kwa sababu yeye alivuka na sisi tuna uhakika wa kuvuka.